ngenjeng lah munyen suling itu. Adik kedaut bandeng kenari. Baini satu runtag. Tangkah nerutug. Nih, cok makita metepo mana jangan nyuling tuh. Suaran sulengne belum gatine. Kalingan subana nyuling. Yang bayang-bayangan asa namanya bu mirip Sahir Sik, pemain film Arjuna di Mahabharata itu. Di mana tuh agung. Ini dia jangan tepuk jangan makin tuh. Aduh, jok hanyudang hati mana. Aduh. Aduh, semang-semangan subendang nyuling. Engke sing kuangan apa kabul sesulingan saya subuh cara film Mahabharata. Tawang dadong, ini bemadan sesulingan sedih. Tugas Dewi Kundini ngelingin aukane. Oh, lakar berangkat perang tuh keberati bede uliang kesalah pahaman ikorawe tuh misalnya tuh tawang dadong. Sangkalange je, entu bangun cerminan, iraga menyame, atang sing nyame, ulian dewe iragane gagal paham. Nah, ujo bemaru ceramah semeng-semengan, oh selegang dibikin tuh mersin lung canangi pang bersih pelingi, oh kakal nyuling cara apa dan cara Krishna malu, oh. Daripada uyang pedidi ngenahan anak nyuling tuh adian balik. Ada kisah-kisah banyak nyala kebus dingin mana ngenahan anak itu. Kabel ya nyuling. Hanya pada kena yang ini yang suling-sulingan kabelnya. Geta, ojang malu ngajum-ngajum ikabul, ngapa senglan ngedenang sirahne, potongan cara Naruto, nih kone nyuling pang cara Sang Kresna, nya api rada teke sing luwo. Rada teke, ada banyak pengganti radane nya dong. Dong, anak iyang udah di radane dong. Dong, aku tuh bukan dong. Adi makudus di pau tadongi. Neh, tak keh den be. Kak bol nu nenu tuang, tuh jani tuang kak bulet pun. Jangan jani. Kakak, meja yang balik pesu. Ya yo. Pesuang tengah apa pesuang di sisi? Nah, terserah kak den. Main nanti kak. Ada dong si tata nunggu tuang pun. Yuk. Mangi. Lalu kak naruh.